kuzo zonke iy'ndawo la okufinyelela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu, inkulu indaba-ke laphana wey'ngane zakwethu. UNdunankulu waKwaZulu-Natal uNomusa Dube usejube ithimba elizophenya kabanzi ngezinkulumo zabahleli bemicimbi-ke uxolani, mcineka nokini shandu-ke laphana wey'ngane zakwethu okuthiwa zijivaza-ke abantu besifazane. UMcineka ongumsunguli nodume ngokuhlela-ke umcimbi-ke laphana impucuzeko maskandi. UKini Shandu uyena obuyabe umethuli-ke wezinhlelo, ulingisa-ke emdlalweni umkhokha-ke laphana kuzalo-ke laphana wey'ngane zakwethu. UKini Shandu ubuye abambe iqhaza-ke abe ngumsunguli wezindondo eziqhakambisa-ke iqhaza labesifazane, isebenza Women Award. UMcineka-ke noKini Shandu bangaphansi kwengcindezi emva kokuthi-ke bekhulume ngabesifazane abathola izingane bengakagani nokuthi kufanele yini beshadwe. La madoda amabili-ke azithentele kwabesifazane laphana ey'nkundleni zokuxhumana, ikakhulukazi-ke enkundleni enye yochungechunge-ke laphana-ke egruphini-ke ebizwa ngokuthi Ladies House wey'ngane zakwethu. Lolu daba-ke kwale ngisho-ke sebekhuza-ke laphana wey'ngane zakwethu, sebebhula-ke umlilo-ke laphana wey'ngane zakwethu, kwabanhlanga-ke zibuya nomoya. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho wey'ngane zakwethu ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba-ke. Sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho. Uma umusha ngiyacela wenza okulungile, ugcinezela subscribe, ugcinezela nebheli ukuze uzothola ama-notification njalo uma siphosta ividiyo entsha. Channel siyabonga.